Gdje ste ekipo? Dočekao sam novu godinu u Rumuniji. Svi su me pitali, a što ćeš tamo častiti? To me samo načeralo da što više vidim i doživim. Vjerujte mi da su stereotipi o siromašenoj i izmučenoj zemlji potpuno pogrešni. Bilo je to otkrivanje jedne nove zemlje, njenih skrivenih dragulja i upoznavanje sa svakodnevnicom i tradicijom jednog velikog naroda. Rumunija me dočekala hladnim zimskim jutrom i zubatim suncem, ali i dobrodošlicom koju putnik prepozna već na prvom koraku, da je stigao na pravo mjesto. Bukurešt, ne bez razloga nazvan Pariz istoka, bajkoviti brašovi, mistični bran, mjesta su gdje se istorije i legende prepliću. Uživanje u termama je nešto što je san svakog istinskog hedoniste. Snijegom okovani Karpati idealna su scenografija za novogodišnje praznike. Gdje ste ekipo? Traveleka je stiga u Bukurešt. Poslije 24 sata vožnje došao sam u grad gdje je -10, ali subjektivni osjećaj pokazuje kao da je +10, sunce sija, tako da sam ovako dosta lagano obučen. Što će me čekati u Bukurešt, ostajemo da vidimo u narednim danima. Sve to pratite i like, share, subscribe odradite obavezno. Pratite Mini TV. Bukurešt je bio okupan varljivim suncem koje grije samo pogled, ali ne i prste. No ovakvi gradovi vas griju nekom čudnom energijom koja vas podstiče da istražujete bulevari i sokake, tražite skrivene kutke, neke kafane znane samo lokalcima u kojima se priče pričaju bez obzira da li znate jezik ili ne. Spoj grandiozne arhitekture, brutalističkih blokova iz komunističkog perioda, širokih bulevara, modernih kafića i živopisnog noćnog života stvara kontrast koji močara na prvi pogled. Prijestolnica Rumunije s punim pravom nosi epitet Pariz istoka. Prva stavka na listi želja bila mi jedna od najimpresivnijih, ali i najkontroverznijih građevina u Europi. Palata parlamenta. Iako ovog puta nisam uspio da uđem unutra jer su ulaznice unaprijed bile razgrabljene za praznike, gledajući s polja ovu grdosiju, ostao sam bez daha. Masivna, monumentalna, gotovo zastrašujuća u svojoj veličini, zgrada dominira gradskim pejzažom kao početnik na megalomaniju nekadašnjeg režima. Druga je najveća administrativna zgrada na svijetu odmah poslije Pentagona. Simbol je epohe u kojoj je sumanuti diktator Nikolaj Čaušesku grad rušio da bi podizao nova naselja po svom ćefu. U blizini parlamenta na istom režuljku objekat potpuno drugačije estetike i energije. Katedrala nacionalnog preporoda je najveća pravoslavna crkva u Rumuniji i jedna od najvećih hramova u Europi. Simbol je duhovnog buđenja rumunskog naroda. Za razliku od hladnog betona parlamenta, ovdje dominira toplina, svjetlost i tišina koja govori više od riječi. Unutrašnjost hrama ostavlja snažan utisak, visoki svodovi, zlatni detalji, miris tamjana i ljudi koji se mole u tišini. Kažu da unutrašnjost katedrale ima najveću površinu pod mozaicima na cijelom svijetu. Parlament i katedrala savršeni su kontrast modernog Bukurešta. Jedan je simbol političke moći, a drugi simbol duhovne snage. I baš u toj suprotnosti Bukurešt pokazuje svoje pravo lice. Grad koji nosi teret prošlosti, ali hrabro gradi novu priču. Laganom šetnjom niz bulevaru Ujedinjenja stiga sam do istoimenog ogromnog trga. Njegovu ljepotu i veličinu trenutno nije baš moguće osjetiti u punom sjaju i veličini jer se rekonstruiše. No ono što sam vidio na fotografijama apsolutno me oduševilo. Nadam se da će me tokom narednog boravka dočekati potpuno renoviran trg. Preko rijeke Dambovice nalazi se stari centar Bukurešta sa šarenim kućama, mnoštvom crkava i starih zgrada koje daju šmek kvartu Lipscani. Kaldrmisane ulici i fasade u pastelnim bojama pulsiraju životom od ranog jutra do kasnu u noć. Iako je zima, u vazduhu se osjeća neka posebna energija. Ljudi su se smijali, nazdravljali kuvanim vinom i čestitali jedni drugima novu godinu. U srcu starog grada, među barovima i restoranima, nalazi se Kartureši Karuzel. Knjižara koja više liči umjetničku galeriju nego na klasičnu prodavnicu knjiga. Bili spiralni stepenici, visoki plafoni, police pune knjiga na svim jezicima.
Posmatrao sam ljude kako sjede na stepenicama, listaju knjige i piju kafu. Čini mi se da su svi bili opčinjeni magičnom atmosferom ove knjižare. Evo me u Karturešvi knjižarice, jednoj prepoznatljivosti Bukurešta. Mjesto je fantastično, kao što možete vidjeti sa ovih snimaka. Na 4 sprata nalaze se hiljade i hiljade knjiga raznih pisaca iz svih krajeva svijeta. Apsolutno mjesto koje treba posjetiti. Čak imate u potkrovlju i kafeteriju s kojom se pruža pogled kako na okolno naselje, sami centar Bukurešta, tako i unutrašnjost biblioteke. Još jedno mjesto u Bukureštu koje me potpuno oduševilo je Manuk Han, najveći sačuvani karavan-saraj. Podigao ga je početkom 19. vijeka bogati jermenski trgovac po kojem Han i nosi ime. Danas je to kultni restoran sa domaćom kuhinjom i ambijentom koja vas vrati u davno prohujala vremena. Ako vam se dopala priča iz Bukurešta, kliknite like, share i subscribe i pratite Travelekine avanture na Mini TV-u. Naredne neđelje nastavljam sa obilaskom Bukurešta. Isprobavam domaće specijalitete, obilazim ogromne parkove i smrznuta jezera. Špartam ogromnim bulevarima i uskim ulicama, pa nakon kostiju punih zime idem u čuvene terme da uživam u vreloj vodi i tropskoj temperaturi.